Pa što se sveće tiče, može da sanja srpsku ambasadu u Prištini. A to su ružni snovi, noćne more obično. I mogu da mu kažem da je Kosovo i Metohija u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, rezolucijom 1244 i ustavom naše zemlje deo teritorije Republike Srbije. Tako je bilo, tako će biti. A znate, ta siledžijska politika u kojoj uz podršku onih čiju podršku ne bi smeo da ima, misli da može da se iživljava nad našim narodom. Trpeo naš narod i gore dahije, ali ne doveka. Tako da, samo polako. Što se nas tiče, mi ćemo da budemo uvek uz svoj narod, da pomažemo koliko god možemo i da damo sve od sebe da sačuvamo mir, da ga sačuvamo od takvih neodgovornih tipova kakav je Aljbin Kurti i njegove sluge u vladi. Nemam inače dodatnih informacija, vraćam se za Beograd i pratit ću pažljivo. Zamislite veliki problem zbog šatora u kojem se skupljaju potpisi za smenu onih koji su dobili 3% glasova. Toliko o, kako sami kažu, najdemokratskijoj, po znacima navoda, državi na svetu. Tako da šta da radite? Kod njih je sve po znacima navoda, pa i to.